Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 16 ноябрь 2025 жыл. Биз Чүй облусу Токмок мал базарынан сиздерге жылкыларды тартып көргөзүп беребиз. Биринчи аттардан баштасак достор, сиздер баягыдай эле бизди колдоп, видеого тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Ошо торудан баштап көрөлү. Сурайбыз ээсинен. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Канча экен бул аттын баасы? 400 миң. Жашы кандай? Бышты. Жап-жаш экен. Каны бар экен, ден соолугу жакшыбы? Ден соолугу жаман аткандай болбойт да. Жаман аткандай болбойт. Бою канча чыгат? Бою 80. 180 бе? Бою 180 экен. Кызыккандарга телефон номер айтабызбы? Айтпайбыз. Ушул жерден сатасыз? Болду. Бекер рекламадан калдыңыз. Ассаламу алейкум. Канча сеники? 250. Жашы кандай? Жазга бышты экен. Мына жаш. Бою чыгат канча? 1.65тен өйдө экен. Сода болду? Такаланган экен мына. Сода болду тууган? Канчага? Канчага болду? Мына 200 берип атабы? Жакшы, мына ушундай экен ат. Ден соолугу жакшы, Айуу жокпу? Айуу жок, мына. Номерин калтырып кой. 0999 89 006. Жакшы, мына аттардан баштадык достор. Туугандар, кана кайсы мо? Кунамбы эмне? Ат кунамбы бул? 1 жаш 3 ай? Чабылып жүргөн дейт. Канча сурап атасың? 160 миң. Я. Не болуп? Байге утуп жүргөн экен, чабылып жүргөн экен. Мынакей, туяктарын көрүңүздөр. Жаш көрүнүп турат. 110 дедиңби? 160. 160 миң бе? 160 миң дейт. Номер айтасыңбы? 0705 415 420 дейт туугандар. Эгерде кимде ким ушундайлардан алам десе көрүңүздөр. Байкеси, сиздики? Кунан. Жабылап коюпсуз, жакшы. Кунан мына. Тишин көрүңүздөр, мына тишин. Мына, жан которуп атып. Канча сурап атасыз? 250 деп атабыз. 250 миң. Эми артынан көрүнбөйт экен жабыда. Бою канча чыгып калат? 1.60га жетет. 1.60га жетет экен мына. Siz de kaldırıp koyunuz номер. 0509 10 65 59. Aha. Hayırlınızlar. Çalıp alam degender. Kandaysı tuğan? O çağır kança eken çağır tay? 55 erkek mi? Erkek. Uşunday çağırlar azayıp aradat koy ya. Buna ki. 55 erkek bu atçı. 300 yaşıcı. 4 ası. Buna. Үйрі улағы бар бі? Бар. Үйрі дағы? Бар екен. Қаяқтың аты? Жаңы тұрмыш. Жаңы тұрмыш. Тоқмоқта әлі? Жақшы екен. Қаншаға бербедің? Сода болды? Жөнлі олғын. Қаншаға болды? 260 миң. Базардан берелек бе? Жақшы. 260-қа сода болды. Тұр үйді. Базарда. Номерің айтасың бі? 074 83 71 56. Мына тайдағы қанша тайды? 50 қанша дедің? 55 миң деді. Чар. Туғандар, көк атты көрелікші, көк ат. Тақсыр, ассаламу алейкум. Көк ат қанша? 170. Жашычы, жашы? 5 жаш. Үйретілген бе де қой? Не чайдақ? Улағы бар бі? Машаладым, үйретілген бе де? Жақшы екен, мына? 5 жаш. 5 жаш дедің бе? Улағы бар дейді. Сода болды бүгін? Болды. Қаншаға бербедің? 150. 150? Қаншаға бересің? Кичіне қошса бересің. 150-ге уже бұшырып қойып тұрды, соданы? Номерін айтып қой, номерін. 0999 920 149. Егерде кимде-ким алам десе көрүңүздөр. Биз номерлериндағы сурай беребиз номерлерин. Я, Донка бар деген канал. Канча экен аты? Канчага?
150 ga. Kim aldı? Salbayla koyma. Ha, maqul. Hazırkı bul atqa çalbayla qo'yila deydi. 150 ga satıldı deydi. Bu qancha? 150. 150. Yaşıçı tuğan. Kunan mı? Minaki. Enendiklerin görüngüzler. 2 yaş, bir qayrichi kunandı. Nokta salib oltirsizlar, jigon yo'q ekan. Ana. Artılashini görüngüzler. To'g'ri ekan. Hey. Bunu to'qib minbepsiz-a? Joyda minib olibdi mana. Prostatit bo'lmaydi ekan shunda. Danchak borada nomerini aytib qo'y. Bo'yi qancha chiqadi bunda? Boy bilmayman o'sha. Bilmaysiz. 501 599 120. 501 599 128 a? Issig'ata qayerdiki? Krasnoy rechka mana, Issig'ata, Krasnoy rechka chalingizlar. Tonqavar kanalında sık salam. Voy, maşallah. Yaxshi, mana. To'g'anda ko'ringizlar. Assalomu alaykum. Qancha ekan bu? 180 suratasiz. 180 ayg'irmi? 180. Qunanmi? 180 danchak ekan. Qaldi buloq. Bo'yi qancha chiqib qoladi buni? Qalnurdiqi. Qalnurdiqi-da. Qashqaz soni qashqaz bor ekan, ketchini. Savdo bo'ldi tugan. Qanchaga berib edingiz? 60 ga. 160 mı? 160 ga berilibdi. Qanchaga berasiz o'shanda? 75 bo'lsa. 75 bo'lsa beretken. Nomerni aytib qo'ying. 0708 09 54 37. Aldı buloq degan ayıldı. Yaxshi. Buna tuğandar emi bunday taylardan ko'rsataylik 1,5 yaş degende. Qancha ekan bu? Bas. 85 da otan bayka. 85 yaşıçı. 1,5 yaş. 1,5 yaş urg'aç. Ha, 85 ekan. Mana. Mo'chi bayka. Qancha semiz? 95 deydi. Ha, bularchi baykalar qanchadan bo'ladi ba'lar? 60 erkek mi? Qana taylar bıyılqı? Bıyılqı tay mana. Жерде qashqa. 60. To'qmoqda o'ta bu bor ko'p. Tuğanlar keleberingizlar. Bu iki tay qanchadan tuğan? 80. 80'den. Erkekler mi bular? Erkekler. Stakrov. Stakrov deydi. Erkekler. Mana. Maqta biye var bu, baytal var bu. Görelichi. Taqsa surata. Qancha ekan bu tuğan? 110. 110 ming. Biye mi? Biye, 110. Qanchani tuğan? Birdi tuğan. Jash biye ekan-da. Jash biye ekan. Yaxshi. Buna janağı taylarning artidan ko'rsatib qo'ying. Minaki. Taylarni tartalanda. Anan cho'ng'iroqlarga o'tamiz. Buna 2 tay var ekan. Tuğan qanchadan bo'ladi taylaringiz? Bas. 70'ten. Bu yılgı tayları mı? Erkek mi urg'achi mı? Biri erkek, biri urg'achi. Ha, 70'ten. Savdo bo'ldi bayga? Surat satın. Qanchadan berib edingiz? 70'ten. So'rab atsangiz. 64'ten berildi. 64'ten? Ha, yaxshi. Mana 64'ten berilibdir bayga. O'tdingiz. Rahmat. Bu tay qancha ekan tay? Pulun. 50? Oluş 50. Jo'sh bu. Mana bo'luşu 50 deydi. Seni tartmayım. Arkada qarab oladi. Yaxshi reklama olib qo'yasizmi? Bo'ldi. Mana 50 ga degan o'sha. Bu qancha ekan tay? Qara tay. Sindiq ekan biroq. 50 erkek mi? Erkek. Ha, erkek tay ekan mana. 50 ming so'ralyapti. Cho'ngemda Jildis degan ayg'irdim bola. Aha, cho'ngemendiki. Chuyda negizi cho'ng bo'ladi jilqilar, to'g'rimi? Nomer aytib qo'yamiz. Nomerini aytay. Sen ayt. Bo'ldi. Qancha beringlar boshmi? Ha, bu yerda satasizda. Ha. Yo'q. Adam tartmaymiz-da. Adam. Taylar tartali. Mo qancha ekan bu? Bultirqa o'xshaydi? Ha, bu yilqi qancha bahasi bayka? 60 ming. Ya. Erkek 60 ming. O'sha savdo bo'ldi. Siz so'rayapsiz 60 dan. 50 verecek. 50 berdi. 50 ga bermedingiz. Ne koşsa verir. Qancha biri? 1-2 ming koşsa. 1-2 ming, 52 ming derga. O'sha. Shundaylarda aytib turingizlar bayka. So'raganlar bormi? O, chuydiki. Men o'ylab turman bo'ldi. Bultirqi tay ekan. Cho'ng ekan, uzun. Kechdi bo'lgan taylar ekan. Nomer qoldirib qo'ysangiz bo'ladi. 501 83 76. Mana qara tay. Hech yerida qashqaz yo'qmi? Yo'q ekan. Chumqara ekan, ha. Yaxshi, rahmat. Bu tay qancha ekan to'g'ri? Tug'an? 50 erkek mi?
Qanchaga bo'ldi bu? Ha, berelek. Berelek be. 50. Soda yaxshilik negizi? Bozor qanday bo'ladi? Jaygo ya bugun. Jem bo'ladi. Aluvchi dele yo'q. Oh, tevering deb o'tadi. Ma'qul aka, sodangizni bersin. Bunda yosh taylarni bitirib ana cho'ngroqlarga o'tamiz. Tug'andar, kechagi videoda o'tgan yosh taylardan tartib. Assalomu alaykum ava. Qancha ekan bahsi? 55 ming. Erkak tay. Qana? Yaxshi ekan tayingiz, a? Жаңы берген. Жаңы bölün qarmadingizda, a? Mana aka. Soda bo'ldi? Qanchaga berib edingiz? 55 ga berib olmadim. Ertang menen. Ay, 55 ga ertang menen berilmagan ekan. Ertang menenki bozor yaxshi da aka. Ma'qul, sodangizni bersin. Mana artdan ko'rsatib qo'ying. 55 ga berilmagan tay. Mana alizroqdan da ko'rsatayın. Telefondan har qanday ko'rinishi mumkin. Cho'ng ko'rinib qolishi mumkin, kichina ko'rinib qolishi mumkin. Az gelim. Bu taylar qanchadan inim? 2 tayın. 65, 55. 55, 65. Qisqasi taylar 50'den üstünde ekan, bağları. Bu çoğun ekan bunda, söğüktü. Atası da çoğun bu. Erkek mi bu? Erkek. Uşunu qanchaga veresin? Olur jeri 63. Bolor. 63? 63 ga beretken to'g'ri. Ata-enesi çoğun, büyük yılqı. Qayaqtiki? Çüydükü kanttan. Qant, ısıq ata. Nomerini qaldırıp qo'ychi. 704 0704 00 71 71 54. 54. Moğa qancha veresin moğa? Kishnaroqqa. 50 ga berem. 50 ga beradi ekan. Erkak Alloh, a? Bo'ldi, yaxshi. Mana nomerlarni olib berib o'tamiz, do'stlar. Ko'ringizlar. Alam deganlar bo'lib qolsa, 21 tabro. Ayg'irmi? Qancha yosh? Yazga 5 yosh. Mana. Boyuchi boyu. 1.60. Bahsichi? 100? Ha, 300 kechirasizlar. 300 ming so'rayaptir mana. 300 ming. Ulag'i uyuri bormi? Uyurdan keldi-mi? Qanvar. Qayoqdaki? Qirg'iziston qayerdan? Çavul Türgen aygır ekan. Tüyü Kazakistan'dan gelgen be. Tay gezinde Kazakistan'dan gelgen ekan. 300 ming so'rayapti. Nomerni aytib qo'yingiz. 078 ha? 45 55 82. Bo'ldi, tug'anda. Oh, mo'la tevadi ekan. Жылқыда жүріш қиын, чынында-чы, туғанда Турат жүріңіздер. Лайктардан тырс. Ой, ат қанша Турат? Золотой. 200. Жашычы? Келіңіз байке. 2 асты дейді, мына. Базардың ең жақсы атушылық ұқсайды. Жеңіл екен, тұяқтары. Улағы бар екен. Сен көріп атасың ба? Есі башқа о? Жақсы екен. 2 асы екен, мына. Қанша мың екен? 200 мың деп атты. Бастырыңызшы? Дағы. Улағы жұмшақ, елпек. О, сонын екен. Ana ki ne esi kim oldu ki? Meylem gittim. Tartıp koyun o. Mana tay kançadan like tayınız? 50'de otobüs, 45'e veriyoruz otobüs. O en arzan sizlik oldu. Büttügüle 55-65. Erkek e? Erkek. Ne o kara kança? Ha bu başkanlık ekan. Sizdeki bro. Satsanızla gittiniz. Buyursa. Ne soda olmaydı o? Urgavsta ise. Ya жақсы содаңызды берсін. Жақсы сатып алыңыз байке. Аха. Туғандар мына ушундай. Эми чоң бейлерге өтөлү. Иним бейин басын айтып койчу, бейин басын. 140 миң. Мингибеби? Эрте боз. Канчанчысына боз? 4-чү туут. Каяктыкы бул бе? Ысык атаныкы. Жакшы экен. Ысык атада негизи жакшы бейлер болот. Бийик, э? Номерин калтырып кой. Жөнлі, мақыл. Жөнлі қойын дейді. Тайлар көп екен ғой. О тайлар қаншадан екен қара тайлар? Есі жоқ. Мына ке. Бұлар кімдік екен? Есі бар ма? Жоқ. Есі жоқ. Қаншадан сұрап тұр байке? 155'ten. 155'ten? Gelişken. Baylanma. Hazır 155. Baram bayke, baram. Güte turunuz. 155 bin. O taylarçı. Eyleri yok. Hazır. Semiz?
Байланбас? 140 деп атам, содасы бар. Содасы бар. Телефон 140. номерді айтам азыр. Аз. Бенин өзү 140 бы? Жо, эко колун. А, экөө. О, комба экен да? Реальный бар. Кыргызбе. Кыргыз бе, мына. Мына, реальный ба. Айта бериңиз. 073 073 16 16 24 24 40. 40. Канчанчы кулуну? Мо деген 7-чи кулуну. 7-чи кулуну. Капкара семиз кулуну. Кулуну да семиз экен мына. Достор. Базар түштүр, Эртең менен бербей койгон мына. Канчага бербедиңиз эртең менен? 140ка сураган бербей койгон. 140ка сураган экен, мына берилбеген экен. Болсо берем. 135 болсо берет экен. Кулуну менен. Кулун ургачыбы? Кулун эркек. Эркек экен. Мына семиз кулун. Болду. Чалыңыздар. Болду, мынакей. Кутуңуздар, туугандар. Валейкум ассалам. Тайлар канча, тайлар? Я. 55тен дейт, но күнгө. Канчага? 45ке берет экен. Эркек тай. Я. Бул 55 экен. Семиз. Алдыңызбы? Жок, сатылып. Сат канча экен мунун баасы? Я. Канча тебет сеники? Айгыр тебет, канча алып коем? Айгыр тебет дейт. Канча дедиң? Басы 190 да. 190. Бул бээби? Боосбу, кысырбы? Мынакей. Чоң бээ экен, Чоң бе. Бой 1.65. 1.60. Жетелечи? Номер айтасыңбы? Айт. 995. 995. Булунду бе. 92. Жана көрбөсүң? 72. Мына бияка. 95. Болду, жетелей бериңиз. Мына артынан. Чоң бээ экен. Чалып көрүңүздөр ээсине мына. Жакшы экен. Үйүрдө жүргөнбү бул? Каяктыкы бе? Ден соолугу жакшы элеби? Жакшы, чүйдүк. Макул. Ушул бээнин артында турган азыр номерин берди жигит. Ушул тайда ушул кишиники экен. Бул быйылкыбы? Эркекпи? Канча сурап атасыз? 75. 75. Канчага бересиз? 70? 70 көр. Жаңы экен номерге чалса болобу? Чалат. Мына могу бээнин ээси. Чалыңыздар 75. Рахмат. Анда эмесе мына бир тууганыбыз. Валейкум, кандайсыз? Реклама канча турат үйдөн? Достор, мына эки бие бар экен. Мына бир тууганыбыз тартып кой дейт. Азыр өтүп туруп жанынан тартабыз. 8-9 асый бээлер өтө бийик экен. Кыргыз чүйдүк элеби? Чүйдүн бээлери экен. Ростовдон келгенине көп болгон. Бооз экен, көрүнүп турат, жакын бооз. Мынакей эки окшош. Баасычы эң кызыгы. 200-төн? 200 миң сомдон кеми бар. Жөн бар, достор. Бирок бээлер мындай чоң бээлер экен, мына. Караңыздар, артынан да көрсөтөйүнчү. Мына. Номерин алып берем. Могу бээ өзүнчө бөлөк экен. Арттарын караңыздар. Кимде ким ушундай бээлерди алып жылкы сүйөрмандары дегенде көрүңүздөр. Жоош экен, Жош. Булардын кулун жакшы түшөбү булардан? Bunlar жакшы. Саткансызбы? Жакшы. Кана, номер экөө тең 200-бү? 200 миңден экөө тең. Номерди айтып коюңуз. 507 менен. 0507 80 80 4355. 4355 чалыңыздар. Каякта турасыз? Базардан кийин. Совхоз Фрунзеде Бишкектеби? Эме, Сокулук. Болду. Сокулукта негизи жакшы бээлер, аттар болот. Совхоз Фрунзеде экен. Мынакей чалыңыздар, достор. Биз кызматты кылып беребиз. Көрүңүздөр. Туугандар, ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Токмок шаарынан мал базарларды көрдүңүздөр. Видеого лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Ар дайым кызматтабыз, туугандар.